Apay, nagsapa ka manin anak karubwat dyan, papanamanan. At na seminar ming opisyalis ti barangay. Seminar kaila seminar. Saan mo naman ay nayunan ti swiltuyaw at pampanog kayo lang? Ay na, agulimag kakadiipang. Paset ti trabaho mi dayta. Si kamo ila ti rumaniklamo. Jakto pa agreklamo. In-enjoy ag tag-survey kadagiti kabaranggayak. Agraraman ka mo nga may ngagbalin nga opisyal dyan, Di mo iba ng data. Agtal na ka man. Tila sa asawa mabakbakitan. Nala, mapanakit din. Ika nakitibalong ko akwarta. Tanay, awang ko kwartak. Kasi agawat ka manin kanyak. Kung dirimit kay tiswildom, ngam alaam mo lagayam. Laki din, mangtigkan. Nagaduman nga ibagbagamaw. Darasam kayo ni, aldawang. Kitay niyaw, nagita as-asayaw. Tanay, abrugit na dito'y samaw. Nanang, sumana umanan na anti ipang. Agung ungot man na ni Jisango ti balaydan. Ayan lalaki din. Ay, awang nga roda. Adaman siguro pang pangaganan Sabay kami na diyo italida. Unay mo't day takabsat yun, nanang. Basit lang makita na umdasan na pagtabtab-baawan na. Kasta na nga roday ta nga ikit yun anak ko. Sa balay, ti ugali na. Kaso kayaw. Naimbaglahangan na saan kayo akas kanya anti ipang. Agduma mo't ti ugali yun, nanang. Yung abay. Ay, jakman amaw. Ngam sa bali nga may ti di makkulan na. Tay nalati ikit kan ulit agminiantin nga ipang. Idi basit pay. Iso akas lati nagibidan anan tiyaw. Nauyong nga min dagiti ng tagibi kan kuana. Iso siguro ati ti mawidan na. Ay, sapay nakararsagid. Ay, sigud na kadakas jay nanang. Uno italabing makuton. Ay na, sigud nakas jay ti ugali na. Naturay launay nan tiyaw. Tauray iso ti buridak may agkakabsat. Kasla iso ti inauna ta naturay. Iturayan da kami akakabsat na ngayon inauna ngam isaw. Abay, anya nga oras nga agsirsira ka dito istormo si Kapilar. Alas 9 tirabi ante. Isumula nagariwawa kayo manan idirabi Diyak makaturaw. Nasapa mo tapimanaw dagitay bisita kidirabi ante. Alas 7 apimanaw da. Wine, nga malas 6 ti pamaturog ka. Diyak kayat ti madisturbo. Uray kumamuno saan nga aga-asidag ti magbalay kayaw. Ha? Ibagam ka dagita nga customer mo, Tawan ti ngumalaw-ngaw iti alas 7 ti rabi Sa paom ngamin ti mangirikap dito istor mo Alas 6, wano alas 7 mangrikap kan. Nasapa unay mo ta, ante. Isupay mo ti mapaglakwak iti duwawan no talo nga oras, Sapay adupay taggatang iti kasta nga oras. Kan may sa alas 9 mo ti curfew tayo sanay, Makaring-ring nga raw dagiti customer mo. Kan amuyaw, masapsap pati pandaturog ka. Alas 7 matmaturog ka. Pasensya kayo na, ante. Ay, di kay agpapaanawa, Pilar. Laglagi po nyo akagawat jay asawa. Uray ka anakan ka. Talaga apagmultaan ka numapunuanan. Ha? Abay, asino kada kayaw tinagiwara iti supot ti sabaw di ta kalsada. Abay, naglaba kayaw di ta kalsada. Kay, asino na round? Nagawan kita babay niyaw. Kay talaagi warwara ti paglaygan niyaw. Ha? Ante, ang mga no naitayab di nagbagyaw. Naitayab nga. Talaga kit di nga tinatangkan ti ulo na dito lugar tayaw. Ha? Pinitsure ko mo din da jay angaw case. Impos kon iti Facebook. Ha? Mangir na dyan nagiwaray ti da jay.
malmay si tibain. Kitain niyo, da kita paguk ukisan niyo. Nuawan makita yung abasuraan, ibulsayaw, da kita abasurayaw. Saan yaw nga iwara di ta kalkalsada ta nagalas akitain. Nawatan yaw. Dapay agrugit-rugit ang manok ije paraagan may. Kaawan mo't bulos ang manok may. Ipupukyaw dagita manokyaw. Ay, nagpabangset ti rugit da. Nalalala. Agawid kayo, nuawan araramidin yaw dito store. Di kaya marmarites ditoy. Kayon, nagawid kayon. Tain kaya dalaws ije babalayaw. Dayta ka ti paglayngan yaw, ti mang chismes iti paday wataw. Yanyasan, sarsaritaan yaw ti liklikudak. Mariklak dayta. Nan, pautangan nakman iti asukar ken kape, pilar. Bayadak to no, agswil daw ni Uncle Maway. Apay, anya man timbagbaga mi jay istoren aya ipang. Apay maninaya, husto mo't dagitimbaga. Pagsaya ti amin, sanaya. Nagpakalaing ka manan ang nagsao-sao ijay. Di ka lagbaing. Awan maday nga imbagak, Janong. Pagsaya ti buong barangay ti imbagak. May mayatan ti kasyan, gamtay ag marmarites. Kaya mo nga raw, mailaukat ka na gijay marites. Ajay lang biag ti padada at tao ti sipsiputan da. Kan pagis istoryaan da, Saan akas tatiket ko asawan? Ti puntok, ket di ka kumagpakalaing amang manmandar ka dagiti kabaranggayan ta saan ka nga opisyal? Ay, opisyal ka mo, Janong. Kabutang mumueng namin dagiti pasaway a kalugaran ta. O di siyak tiag saaw. Isasawan kan, Janong. Ado nga rod ti kontra ti kastangar aramidem ket may saak ditan. Na. Nay ko, aping agkatos kay. Asawa nak, Janong. Ngam kontra nak. Nagalas ketikas tanga aramid man, Janong! Tultulungan kalagarudan iti trabaho. Kas may sang opisyal. Ngam! Kas takakitin. Basta tanangem ti panagsasaom, tama ka pasakit ka itirik na. Adaw, dagiti masaksakitan iti panagsasaom. Di ka agturay-turay, tawan karbangam epang. Si kanti sasawan dagiti tattaw, nagalas ka no to galip. Ay na! Sawan dami na kayat dasawan. Awan pibiyang ko. Bayam! Ta agranak to akagawan tapno at danton karbangak nga agturay. No at namang ibutos kin ka. Hanyat ko na! Ay kunak, mabayag pa iti eleksyon. Nay, nagsaba ka mo nga gwalwalis dito isangot ti storm on insan pilar. Ay na, wanta narigat ti maipos iti social media kasinsin. Amo matan di ikita, nanti ipang. Basit lang makita na ipusnan. Ure ukis latikin di makita na ipus na. Kapag sasawan na iti social media no asino tinagiwara iti dayjay. Ay, wan nga rod O naigit din dayjay nga ikit mun aya. Ikit mo ay insan? Malay, wan. Ikit tadwa. Ura yan niya pa iti ugali na. Ikit talat-talay dyan. Wan nga rod Numabalin la kumasok katan ti ikit, inaramid kon. Ala, paspasin siya hamlatan insan. Tamo mo ti ugali na, insan. Talaga siguro kasjay na. Aging gataing gana. Nonya lang amin ay ti pakasiksikuran na. Basit la makita na masikuranon. Sabi nagpigsa ti radar di lapayag na. At dalamangag na nga agkakatawa dito istor ko. Sungatan na kun. Makarangrang ka no. Sana bagay ti adda ka arubanan kasjay.
Tibagay kang kuana, gatay awan matataw a lugar insan. Wan nga rod Mapanla ko mga rod agbalayan ni Bantay. Ijay tapaw ti Bantay, ta siguradong awan ka ruban na mangrengreng kan kuana. Dagitay tulaw, uni ti bilit ti mangmangagnan. Ay, mahay bladak sa manan no kastoy lang. Mala, bebe amon insan. Sika ti marigatan, no tutupam ti kaskin ni ante. Bye-bye among. Nay, ada kayo manan dito yung store nga agomong. Da kayo ama marites. Talaga puliyo ti chismosan niya. Saan mo ka Saan mo't anga? Kitain nyo man. Agkakabsat, agkakasinsin, kun agaanti kayaw nga ada dito yung store nga agchichismes. Ganina na kami lang, nana. Ganina na kami lang. Agin ina na nga. Anya kumamot nga iti pakabambandugan yaw. Keday talamang sarsarita iti padayo at taaw ti pakabambandugan yaw. Imbes ngayon kayag mula itinatang iti parangan yaw. Tapno addan to apitan yaw. Asidaan yaw. Saan? Taon unaan nyo mo iti makichismes. Na, kitaan nyo di parangan yaw. Nagsamag. Diyo pa'y amaw adalusan. Hala, agawid kayo. Awa nag-istambay dito yung store. Saan nga istambayan dito? Ita pagatagan ti store. Saan apagchichismisan? Nawatan yaw. Apayantian niya man ti basol kon. Di mo nga minipalubaw sa pag-istambayan dato'y store mo. Pagchichismisanan, to'y tersinam. Pagbalbali na masadot dagiti katao, tikas ta nga raramidam. Kat alangan mo ta pagawidak idante kat gumatang da nga road. No, nakagatang dan, papanawamidan Saan mo ta? Awan karba nga kamang papanaw kadakwa dante. Ay, adakar bengam, taistor mo nga ron ditay. Suratam dita sangaw iti bawal mag-istambay ditoy. Kunam Anya? Ay, no siyak ti masuraon. Ipasurat to'y istor mo, pilar. Ante? Ay da, lumanabas mo day ta mo to siklaw makarengreng. Ha? Ay, kanyat kasurun mo pang. Day dyan nakamotor Ha? Patasin natin lumabas managtaparsa ka talagan. Lumanabas ki din. No limabas ko mamut iti na minsan wano na midwa ka husto ko mamut na. Ay na, apay aya apati dagit-takit pa kasikuram. Kalsada nga raw. Natural apag naantilugan Why? Kaslada mang sursuraw lumam na basta makarenda. Na. Kasita, nagsublimanan. Payman. Ha? Ay sus! Apay nga imbarsak mo tibutas ko ngay. Naimbagtasal mo ala puntahan. Pagbagaam mamu nga benta kita masakupam. Tiyan. Awan pa'y serbi mark nga official ti barangay. Tadi mo maiturayan da kita masakupam. Ala, ingka ka piduta lang dyan imbarsak mo abutas ka. Tausarat! Ada pa pala! This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. At daman impos ni Auntie Ipang iti social media, uncle. Ay na, mas pasensyaan nyo ng tiyo, balasan ko. Tauray bagbagaak, jak maanawa. Apain nakno pakibiyangak iti aramiden na. Ay, unay mo't ni Antin, nagulong. Ado ti manggurgurakan ko na dito lugar tayo, uncle. Ala, ang mga maapektaran ti kinaopisyalyo. Ang mga nudida kayo ni ibutos inton pa nagbubutos manun. Sa labalay, tadyak to agranan kanakan. Kababain mo't nga mintar arabida ng tiyaw. Apay, dida kay denggan no bagbagaan niyo, uncle? Saan nga ron pila? Apain nak Siyak tagbalin adakas no bagbagaak. Iso abay-bay akaw. Ay, kaasi kay mga rod, uncle.
Awam ngamin anak yo. Tapno adda ko makadwayo amang bagbagaken nanti. Uwing garaw, di ka ngamin na paraburan iti anak kanakan. Maamakmet ni nanang amang bagbaga tapaan naman. Kasjay na nga roday jay nga antiyaw. Bakbakitan aman nakiapa. Nay, ante. Anyat sirsiripan yung dito kalsada? Na. Asino nga ti akin lugan iti limabas ditoy. Nagasuman, nagasgas mo to'y, to'y siminto a kalsada. Tay siguro saan amakasang at itayag sapa, ante. Nagalis mo ngamin. Akin lugan nga ta. Dadaulin da mo iti kalsada. Gagangay nanti. Ta nagalis nga rod. Di da mo amaw ti agmanihaw. Kung di katang da kami iti lugan da ko, di da mo amaw ti agmanihaw. Agraraman da kita akaaruba. Ha? Kita umanay, wow, nagasgasan to'y kalsada. Tugot lang tipili day tante. Sana problema. No mga men, taag titinulong kayo nga dalugan na amang dalos dito'y kalsada at apno saan ang nagalays. Kanayon mo tamadalusan day tante. Talaga lang amin ang nagalis. Tato manudo ka nga rod. Ay, makapasikaw rakit kitaan. Dadaulan da mo ti kalsada da kita akong dilugan. Agraraman dan tumo ngamin ang maadaan iti lugan. Rumwara kon bakit? Tain kampay agdalaw si kalsada. Adda ka nun natumba akayaw. Ha? Maday ti aldaw ka. Napuyata na. Ne. Abay, anya nakapuyatam? Pinuyat nak jay tumanaol nga aso ti kaaruba iti rabiig. Nariknak day jay. Ngam alas 8 la iti rabi day jay. Una, ngam kaimimasan ti turog. Noan niya lang nga ti taataulan da kita nga asaw. Da siguro pumanag na iti rabrabiig. Iswa tuman ulti aso ti kaaruba. Kit gagangay na taaso nga rog, di agtaol. Di da pala kami ilakaw dagiti aso da. Iparit ko mga men, ti barangay, ti maadaan iti aso. Ta disturbo laeng iti turog dagita. Kano agkagat da? Ay, narigat, ti marabes. Iso nga rog ti trabaho da, agtaol. Ay, makaringrang. Iso nga inlako kon dagiti aso ta. Tamaringringat no agtaul da. Iso nga ilako da kumamay dagiti tarakon da. Di mo pakibiyangan dagiti karoba. Takayat da nga dagbantay iti balbalay da. Nangrunan no kasjay nga da papananda. Kitaam ka data. Awan bantay ta. Ta inlako mutan. Makaringring da nga rod. Pagpay ko jay baboy at araknan. Nasadala agunay no mabisinda. Nanang, kitaan nyo ka din ni Auntie Ipang. Ha? Na, alaladan na mo di parangan da. Kitaan nyo anay ha? Nagngato di mulyan na kayo. Ay, wala ata, igalot na siguro di tali nga igam na. Apay nga tang alaladan na ti parangan da. Ay, ada siguro sumsumra ka manok wano asaw. Amumutan day tanga ikit mo. Di na kayaat nga da dumayo adingwan iti sularda. Uray pa'y tao. Dandani di na kaya't nga umarubayan kan kwa na nanang. Ha? Ay! Natinag na ang tinanang! Ay sos! Ay, oh my God! Itatulungan anak ko! Day ko, marigatan akong lagay. Hidak ka maulanan. Basit lang ano sa'yo bakit? Umayan, ti pangiluganan miking kaamapan iti ospital. Ay, apo. Ay. Ay na, nagngato tinakatin nagamanang. Nutilan to, aramidan to'y kabagis mo ipag. Tila ul-ul yun na. Anay ko, marigatan nakatalagan. Diyak makapagnan dyanong.
Nusam nga raw, tagturong kanon dito itilugan. Sa nabali, tabagkatin da kanton nga ilugan no madamdama. Anyat ko na dalakay. Malandukan ka no tibukot kan sakam bakay. Anya, yun na yan. Nuka, no abim makitag. Iso, matipan nagadisgrasya. Iti kastoy. Kat ano sama, tabasol mo ba laang. Lakay. Di ka pala makapag na. Kat jak amaw, no kaano ang makapag na kamanan. Hello, auntie. Kumusta kayon? Kastoy kaanagan. Sana ka makapag na. Nakahidalatan dito'y kamaka. Agpapigsa kayo, ante. Magyabanak. Naimbag man tay may kayaw kakaanagan. Wanante, tain niya ganda kayo ti prutas a kanan nyo. Kan, adapay tinapay kan gatas a ginatang mi, auntie. Ay na, agyabanak. Nagsasaya at kayo akakaanagak. Huray ka na yun kayo nga ung-ungtan iti kalabas. Nasingpit kayo latakanyak. Pagawanin ko ba? Agpaimbag kayo kit di, ante. Agpapigsa kayo. Ay, wen. Talaga nga'y karigatak ti agpaimbag. Tadyak kaya't tinakadalita ka na yun. Kakanakan. At tuyan ti kanam ipang. Mangangkan, tarumwarak matan no madamdama. Epang, mangmangagnak, mangankan ko na, nagaddayo tinakaiturungan ti imatang mo. Ay, pampanunutag lang. Tinararamid ko iti kalabas lakay. Ha? Naglablabo saksa. Adaw tinanggura kanyak. Gapo iti nagalas nga ugalig. Ay, saan kaya marumbang dayjay? Nasaya at may, tanapanunot mo day ta ipang. Day ta tururayak nga ibagam. Ti panagbabawim. Ay, pasensya kan. Mamiris ko itan, dagijay abindot ka. Dusak siguro na ito yan. Gapaw iti kinatangsit ka iti padak atao. Mala, maragsa ka na, tanaamiris mo, ti bidot mo bakit? Kat apaman nga agimbag ka, di mon subyan ti sigod nga aramid mo, wang. Wine, promise, agbalbaliwa kaon lakay. Na mga orasyon na. Anda ni Norma. Ay, si Kamagayam Aladin. Wine, at dati anak ko. Ay, hey, anya ngay day ta imut mau baro. Ay, kwa? Limasyo paw. Ken may sa abigawa pansit. Ay na, ay nagkibas ay. Anya supaw day tangay. Asado wano bula-bula. Asado, nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day tabarag. Malalala, sumrekan. Tay nakayaban jay anak ko, wine. Uray, di mo ni katay na sinilas mo. Ha? Isarap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tano, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Adday takay manon. Ngamne,
mo pala aklunan, why? Bayab nga agaram lata. Pang supukam, no talaga mo lang napudnukin ka. Why? Anya? Alala, Norma. Aklunan na ko na. Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladin. Huwag nga ron. Alan aklunan na ko. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinubyo. Ay na, bumakit kan abalasang Norma. Pagpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmit lang ada panagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingi-tingak pa anay bagtirik na ka, Kanong tupay ngay. Mapanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka takasta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga aramam. Ay saan? Sikati love ko, Norma. Sikati kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga Rod. Agaano sak. Basta di nakto ko mga Rod paayan Wan, pang-aasim. Manungay tintid ni Aladin kan ka akwarta. Ni, awam matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matinagtirik namken ko Parigatem pa'y iti husto. Tapno regalwan na ka. Tano aklo na madagaw, sayawanin agsardengay nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mga agregalo ti lalaki kay no ararmod na pailaang ti balasag. Ngam no nagasawa danton, awan laam mo ko. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Suwadi mo pala aklunod ni Aladin. Why? Tapno agregalo latakin ka anak ko. Ne, at dama insangpit mo ang nakabigao apansik, anak to. Well, tatang. Hindi yukot yan day da. Ta irigalo kin ni Norma day da. At datain lasin ko ako kayo jalamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuhan, anak to. At tatang. Agpakpakipo lang day jay. Mariknak. Kayat nak day jay. Madlaw mo met iti babae. No tarik nanakin ka wano awan. Sa bagay magkindi Lumnay, kita tama ka no agbambanog ka lang mat anak ka. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawa ito ni Norma. May mga orasyon na inyang. Pasyarik man ni Norma. Hey, sika mo gayam Aladin. Ala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bi mo ita barok. Uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Aya. Ay, agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige, talo tayo amapan mga ni terwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, Wayne. Oray ta nagdigusak iti agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, Wayne. Ay, nalipatak bitay. Masadutak ko maarumwar nanang. Pasadot nga. Kakaiso na nga at agi libre. Laki dahin, agpulis ka at agururay ni Aladin, di salas. Awan no,
Ingkapay kasarsarita biig. Sa kanto ang bilis itong madamdama. Apay no da kayon ti rumwar. Masaduta ka talaga. Ag binulanak ngamin. Nagloko kan. Abay, siya kaya ti ararmon ni Aladdin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibray no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laig, mate. Lala. Intay lamangan. Oh. At iti pagpilyan iti makanan na. Agpili kayo iti kayat yaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Ken daytoy. Daytoy pa. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo akanan. Daytoy latan, Aladdin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, adda pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabait lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot ti in-order yun, nay. Maibos niyo dagi jay. Ay, i-take out ko, Nujak maibaw. Abay ka ba, oy? Wala ni nanang, di kay lagbain. Orderin nyo amin na kayat yaw kung nanang araw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaisuda libre. Aladdin, Barok. Madamag kumanlaeng, manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguro niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Una nga, matlays. Adda permanente at trabaho, Barok. Kaya't kaunay, para kang ni Norma. Nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman nga rod, nana. Basta anusam nga armen, jay anak ko awan. Tapat siya, kaya't nakadayjay. Agpakpakipot la dayjay kay. Amumut ka inti babalasang lukwa. Agpakipot da. Wan, ngam kaslam matuo ka nakman wa minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab, turugak to, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon nakin ka. Alaman nga rod, nana. Ayway. Mabalinti umutang, Barok. Manuti utangan nyo, nana. Ay kwa. Uray 5,000 kuma. No ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma. Aklonan na kanin bigat. Ha? Ay sos, Barok. Kabutang naktianakaw. Nuan niya ti ibagak tungpalan na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak, Barok. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umaya ka jay balayo, Barok. Asidig mo lang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, adda ka ba dito'y balay marek? Apat, anya gagara? Ay, ewan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw ken Aladdin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay amare. Ay kapag dait ko anya pa'y ngay kuma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula minutaw. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nadakano papanan me. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami.
Ipapasmin ati aginjaw. Tama nula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang, Kin maisa amo may ti limitasyon may. Sige, papanak amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tam ije balay darumana. mano ti balon mo ditain yang? 5,000 rumana. Mayat nga raw. Sikapay lati makamu itanya. Ta siyak tuno sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta numadamdama. Sa anak nga expert iti ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wun! Awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamit ken rumana. Kunam pangabakam jay kwartak impabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang matakas toy. Sigo da mga babakak no kwa. Asa na bali ta bumawi ta numaminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manon ah. Sana bali ta nasingpa mo dya sotor dya anak mo. Utang amkik di didakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan ken ka. Hindi nakisuraw. Tamok teraramidag. Ay, agawit taman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi ta numaminsan, mare. Saan eh? Awan pa nagtalag ko kin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladdin. Ha? Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrek kayo ah. Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko ma, itinegosyo. Aglako ak itiwagwag. 20 jagatangag. Iso 10,000 ti ka sa pulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagan. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mapiig. Mabit lang nga ron, nana. Sumrek kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na. Agyaman na kaladay na kong. Ay talaga naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbalin naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumo na kita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko ah. Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ngak awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko nanang. Ay sayang daytoy no maila ko. Kukwa akong dagitoy. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin ah? Makamuditan. Basta kukwak na gito yun na ba daw? No, at na dyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang na gito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung anana. Tane, adon ti utang yaw. Wine, promise. Jakon umutang kin ka baraw. Wine, usaran mi kinanurma dyan na batay na kasar kami. No, aklunan na ka. Ay, wine, aklunan na ka dayjay. Siyak, ti makamaw. Nagbayag mangar nga aklunan na. Mabitain baraw. Ibagak ta aklunan na ka. Kaya't nakajay anak ko, wala dain. Norma, di may adda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo nanang. Ay na, uray di mo ibaga anak ko. Amog ka kurso na damit ni Aladdin. Uray asino mo siguro a babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang,
Isu nga akluno mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pala aklunan. Akluno mo. Kasi mo. Akluno mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano ngay Norma? Aklunan na ko na. Hala. Wanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamot. agyaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak batlaangan. Sigudan nga agayatakan ka. Linaplap daklaan ti bagik. Tamangan mo ko na mga isi to getak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadang mo di si ti masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, win nga raw na balayan. Ay, naanos ni Aladdin na nangarim ken ni Norma. Medyo napayag nga inarim na. Uy na, nagpakipo ba iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagkirik na. Ha? Ay, uy, huwag ka din. Agaw ko lang abalayan. Kay kasanungay. Da kayo mo ti linalakyan. Iso gastos yo amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uwing, talaga ba ang gastagay? Gastaws ti lalaki ti aming. Isu adi kay to ag gastaws inton kasardag iti ubeng. Itatanalpasan ti kasaran bikin ni Norma nanang. Ipakitak ba ito ka na kayo? Oh. Na. Hmm. Anya day taanot bok barok. Listahan na giti utang yo, nana. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagi jay, ta inasawa mo ti anak ko. Ay, saan, anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanya, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bakwa. Wunang, no saan nagapukan niya, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kas tananang, ngam no utang kat masapul abayadan. Iawang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmitin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pagnegosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Kwa, awan mo't kwarta ni Nana nga pagbayad na Aladdin. Jak matbursaan nga agbayad ka. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang araw, pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo Nanang ngambilin ni Aladdin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da nga asawam. Sige rin nakpailaan. Apay, saan libre da jay aya? Agasawa kayo mo tayo. Kwarta na idi barupay laang dayjay Nanang. Isu nga dakarbangan na nga agsingir. Ha? Jak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladdin. Kung manlano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan Ay, ayatok na Aladdin. Apay kumasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kamin. Siya ti patsem, Norma anak ko. Sinam ni Aladdin no ko nagsinam.
Lading ito. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami ni iti asawak. Kanay ayat ko unay. Anya! Agbayad pa din. Tano di da kay ipabarangay. Urain inutin nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko. Tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo kanya din ang manugang mau. Wine Romana. Kunak man no libre day jay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay a lalaki. Kunak nga raw da sinahan lang jay anak ko. Di na magkayat, maray. Na in love sa ni ti dayjay a lalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Nanang, rumuarak mampay. Adda pa panak. Papanap, maluman. Adda ngamin agaw awis iti dinner. Pagustwak man. Taapag isaw. Ano mabisinak. Anya? Nay, Junior, asino ngay dayta? Tay may sangag crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kidia, anak ko. Oray saan ka ngagdiramaos? Gwapo ka lata. Puli tayo nga may tinapipintas kan natataar. Takasanaw, napintasan. Kain nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti imalaan yaw? No saan ada kami iti amayaw? Dadayaw ti katairan ken kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdebok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabali na yamot asaan. Awan kwarta tayo, mga nanang. Ay, urayawan kwarta. Basta adda bagas ken maparte. Partsin tayon to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na aya day jay. Kat impatarakan dan salakan kuana. Baka nanday jay. Tanabayag mutten at tartarakgen na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaga apartsin tayo. Uray tawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang. Ay, kontrabidan to mula ang dayjay. Iso abay-bay amon. Di tayong awisan jay amayaw. Hello, usipa. Apay ngayong bawag ka? Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa baduman din Eh, agbali ka man pa'y kundi insan mo. Ta ipawit mo itamot laang. Kasapulan nga mindagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kababain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da ije pagadalan da. Apawit kan tanay. Awan pakutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan akta ipawit mo. Tanay, maibusan tilud kaw. Alaalala, bye. Mari Ariam, umay kanto inton bigat ije balay taagdibo je buridak nga anak ko. Lay, nagbiit ti panawanaan niya maray. Kaano la di ubing ni Diana. Itabalasangan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Isunga umay kanto, why? Ay, kuwan maray. Umay kaminto kadalakay. Kanda kita pukume. Ay, ada giti babasit nga apo ko, maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing nga pukaw, ti kayat maasawan, maray. Nay, daya mo dakil nga apo ko, mari Ariang. Ket, nagpapandig sa mo amay.
Ay, saan lang nga rudi na di makkel dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na abarsait ay awanon Talaga ababasit amin nun dagiti anak da. Ay, sige. Mapanak pa'y mariwain. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak maray. Saan ko nga uyawan dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang maray. Kat, mapan kayo dito balay da na usepa inton bigat nanang? Saanan? Excited akpay kumamapan mangbuya iti panagdebo di anak na. Gamkas jay mga mintimbagana. Nadismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay anana usepa. Kaputan na pintas ken gwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, wan nga rod Ayos laang kuma, or agpalpalastog, basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pasakit mo, titirik na, tikas dyan nga aramidan na. Huwin nga rod nanang. Ay na, so ano da duman, no adda okasyon dita balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat, no iti sangwanam. Ngam iti ununod na, aguy-uyaw mo't gayaman. Nala. Si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mau. Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la jag pasken. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo di baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibaw ti kabsat mau. Isu aday jayan ti pinaparte. Unay kay mutan. Imbis pagkasarak to day jay. Ay na, gwapo ka, anak ko. Daw ti agusto ken ka babae. Pilyem to tay baknang babae. Ta isunto ti mangikasar ken ka. Iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Ken tapno mapadasan mo jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Nay, agpagatang kay man nga rod iti arak. Tarugyan min ti agsyat. Di pala nang rugrugi ti programa, agbarbartik kayaw. Lipasin nyo pa imot ati programa. Eke, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpian, nanang? Anya mo tikas tangaramid mo, no sipa? Ay, apay ngay pinapartim di baka. Wan, ta pinagdibok jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom pinatarakin dala kanyak. Kahit imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, nakasano nga gudwa kami ngay. Tang-tangdanan na nga raw na mangipas-pastor iti dajay. Nay, tangtangdanan na kagayam nga mapaingay. Di mo mo't irimit kanyak titangdan mo. Naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak usipa. Gastador ka nga ben! Ay, hapaw ka sa nuday tuyin ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam sa nabalay ta para mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaamukan niya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men, adi mo kanunungan ti bongga apasken. Iso nga inlimod me ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, yapaw jak amukan ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Apay anak kami suot ka asimang petmilyaw. Papabayadan da, diyan patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit... Kahit nga, bayadan ma. Tas ikatin ang papartay. Ya, pangalaak nga iti pagbayad ka. Awan mo kwartak, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapul abayadak day jay tagong ungat yakin kukwa. Isukag sardeng payla dagiti anak tangag eskwela. Ala, awan problema iti dayta.
Di uray sanda nga giskwela, mabalin may. Ituloy dan tumul ati agadal, linton makabayad ak iti utang ko. Uray saanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo, ken napintas dagiti anak ta. Adun to ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mang biag kadakwada lakay. Di lalaw-law at mabakbakitan. Ano siya? Okay lang oras dyan agispila, tatang. Makapasadot mo't lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardangan dakpay laeng. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sana balay tagtuloy kayong tumilaang. Itala si Mistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapol ang bayadak di baka ngayon patarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na tatang. Naparti di tarakan nyo idi kasangay ko. Di yung mga min impakam mo kanyak. Tatnoon, nagdiskitara ko maiti sa bali na partay. Diyak amuwa kaninanang. Isumuti nagdesisyon iti dayjay tatang. Alas na balay, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, anagdibaw, anak kau. Launay tatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausipa. Nagpintas di ara, yaw di nagdibaw. Kasla magkasaran iti kasya lang ana. Ay, uray saan nga agpustura ti anak kau. Talaga anak pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kariring ng tupay ko napintas. Sana kas iti daduma dita. Nga uray kasanaw ti pa nag-make up da na alas dalata. Kita jay anak ko alalaki. Nakatataar. Nagado ti agusto ken ko na. Ngam, di nalaikan ka no. No, dala ko mapanakaikaray ka. Arma ni Diana. Agraraman ka mo, rikaw. Ha? Ha? Apay, ba nang kaaya? Bak nang laan ti maikaray nga agaram ken ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makitkitak. Nagababalang nga rodan ti agong na timangad pailaang. Ay, anay ikaw. Habay apinitik mo tingiwat ka. Nakauyaw ka babakitan. Da, Nasayat ayat ti kastangan aramidam. Bakitan ka, adyag na nakam. kadagbay sumutibag bagak. Mais-istresak nga raw na makakikita at iti kakasjay a klase ti tatao na imbaglakit din tanapintasak. Kan, guwapo ka mahit lakay. Iso anak pintas, kan guwapo dagiti anak ta. Agyaman ka kiday ta naparaburan ka iti napintas alanga. Saan kat akasta nga aguyaw ka? Ay, maditi kasta nga ramid, ma'am. Diya mo aguyaw. Na. Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw a makikita. Kasla ko mari ariyang kandagi jay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray kasanupiman ti panagpapintas da agam isulat tama ti rup-rupa da. Di ka man aguyaw. Saan anasaya ti kasta? Tano uyawam ti may sa atao. Kasla inuyaw mo matin ti Diyos anang parswakan kwa na. Na? Hey, saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta lakay. Prangkaak lang amin ngagsasaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidan. Mari usipa, umay kayon to dita balay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minan ni Selly nga anak ko, Mare. Selebraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwi na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit nata. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwela, Maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay,
No kasta, nagsardengdan nga agiskwela, maray. Nuwain, pinagsardeng miidan. Ay, saan na balik? Tagwapo ko na bintas da. Sigurado, bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior,ag-enroll kayo no umay asimistre, tagdis kitarak pa laang iti pag-enroll yaw. Ay, Jack agiskwilan tatang. Ni Diana ano agtuloy pa Manjak mo ton? Masaduta ko nga agiskwela. Apay ngay. Eh, sayang tinarugyan yaw. Mga asawa akong tatang. Negosyante di asawa. Isa saan na masapol nga agadalak. Uray siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingkari nang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pay Saka ito mga asawa kan makiasawa. Mandya akong tatang. Masaduta nga ron. Agnegosyo kami langan itinubyak. Uray siyak tatang. Masadutak matan. Taga-ano nga'y tinubiam, Junior? Taga-kabangi-bang nga ili, nanang. Sika nga'y Diana. Tagaan daw tinubiam. Taga Isabela, nanang. Naidistino lang jay ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayat? Basta bak nang tipulyin yaw. Tani, awanadal yaw. No siya, 100% abak ng ni girlie. Tado ti negosyo na ijisentro, nanang. Tulungak to amang i-manage ka dagajay. Ay kayam amom to nga rod at tinubiam, Junior. Ipasyar munto dito'y balay. Nanang, inton adawayana. Kaya tinubiam nga'y Diana. Ba nang mulaan? Nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay amang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may nanang. Di umalamot agmaneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kami itong harudain, anak ko. Apay, di kay pa agkasar itinubyaw, Diana. Saan nanday takasar-kasar tatang? Tinapatag, ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito balay tinubyaw, ta kaya't ko ang makasarita. Dumteng to day taka nito. Saan pa'y lang ay ta? Sika nga, Junior. Kaano nga yamam mong tinubyam? Kaano nga kasar kayaw? Inton adawayana, tatang. Makumikom kami na talaga itinegosyo na ita. Sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan da ito'y arilaw, anak ko. Nauma akong day tananang. Iso ako kwayon. Day ti pa ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo ti yayamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay nangina dagita nanang. Ginatang tinubyo. Aya, anyat serbina nga agwalit at no awam mo ikarga ka, anak ko. Kat ikan kayo Atoy, daribo. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng jaynobium, Ikan nakagayam iti kwartam. Linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay ngaya di mo mulay pasyaran dito'y balay, anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na, ay, anak ko. Inhenyero, nanang. Aya! Ay na! Hay! Nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang kao. Nanang, kadwak tinubyak. Ni girlie. Girlie, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobya ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay ngay.
Bakit mo jay nobyam anak ko? Bakit sapay ngam itisyak? Praktikal ti Biag itan. Uray atabak nang mahit. Iso na lang ta, di mi mabalintag kasar. Ta saan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsiina da. Anya, kay kasanaw na agsinubyan da. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso din to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Ah, Tauray tinubyok, di nak mabalin nga ikasar. Takabit nak laeng. anya, kabait, abay ngay, ay, madia anak ko, kababain ti kasta, anya lat sawan ti taon nga eh. Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok, Ibagayo abaro. Ah, Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan dagiti anak ta. Apay nga itala nga imbagam day ta kanya, usipa. Isumutla di na mabalintag kasara. Tada magayam asawa dagiti karelasyon da. ay, relax, Ah. relax ka Ah. dila kay, di ka unay agong ungay. Sa nabalay, tanapintas ti biyag da. Ado, ti kwartada, mangmang tindapay, nudaduma. Ay di mo konsensya dararami din dagiti anak mo. Ang mga numay sagmak da. Anya! Anya kuma, tiba kay sagmakan dangay. Awan, lakay. Nanang. Ala, apay akas ta tilang nga masimangbut anak ko. Nagadaw ti kamo ultirupam. Impabugbog nak ni Gerlay. Ha? Hapay! Natiliwan na ngamin na nag-checks. Impabugbog nak mo tayo. Sininanak pa yun. Anya! Nanang. Ay sos, apay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa tinubyok. Anya! Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasanputan na kami ti dagos na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos, anya daytan ngay nga itsuraem anak ko. Ay, kaasi ka, mate. Kasano day tuyon lakay? Masikog meten ni Diana. Kat sinaan ka nun, tinobyo na. Kani Junior, ado ka no, tinautang na iti ex na. Singsingiran day bakit nga ex na. Ay day tanti bagbagakan ka, usipa. Di kan tumang nga nagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbes nga men nga anawaam dagiti anak mo. Saan? Pinanuynuyam ida. Ay, huwin nga raw lakay. Agbabawi Agbabawi ka agam naladawon ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damay lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wam manaknakem na. Agtrabaho ka, tapno ada pang suportam ka dagiti anak mo. Bagbaglakay, nakitam tay ka barbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilaw. Ne, ada ya. Kaano ang gimata? Di kalman. Impartyan na kanong rin iti babaw eh. Anya? Ne, impagmanta na kagatang iti motorsiklo na. Buen. Tay naganan siya na kanaw, iti naglakwan na iti lugan day chay. Di ginatang na alugan. Sana inlako iti nangingina. Wen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan, lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho. Kanan agmikani ko. Mayat kumatikas dyan negosyo. Jak to maam mo. Ultimo agmotor, jak am mo. Mas dawa mo nga mingking ka Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa mo kababae Kit ka sana makasuro Gawa mo motor wano, bisikleta lang ko ma. Wano,
Ag-eskwela ak sa iti driving bakit? Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagadua trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awang mo lalugan mo. Katuladak nga rudmot ni Uncle Danilo nga ag-ahinti tilugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparakan ko na day ta trabaho. Linya na ti kakasta. Nalaing agmaneho ken nalaing gutlaeng ang mekaniko. Iso kasta ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo, Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti tilugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubo dita. Ay, wala amagbag. Ngam, depende. Iti maila ko malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamit tagkilatis itilugan. Kaya't kumiti ag-ahintay. Jak tumamot ag-repair kan agmanihula kumanggan. Kat saan matla alugan ti mabalin a pag-ahintian kanakan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kendab dumabay. Ha? Ayaw na. Padasag samot ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat manan akanakan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Anaman, padasag man anggal. Wan, padasam kitay. Mala, intay manganan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bagay, ilakok sang tainwang ko. Anya, apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manjakon, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduara akong nagtalon. Paggraduara akong tibagit, bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmat na. Tuladak na uncle ko. Kaya sano nga agahente ka? Kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan ganila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ako kung tinuang ko bakit. Napagpuo na kitding ag-ahinte. Lalako kung tinuang ko bakit. Iso nga nakitaan tayo laklako da akalding kanya. 5 akalding nagijay. Masikugda ka no amin. Iso asurtek no, matawarak da ijay. Igatang ko tayo naglakwak itinwang. Ay ala. Lalaing nga ti agahente tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matigas sa trabaho bakit? Nalaglagan na trabaho. Instant money pa eh. Ala nga rod. Ingkan. Tapno makaawid kamutlaang nga dagaws. Gumatang kay ti Kaldeng, Uncle Danilo. Lay, ang daya tarakan mo Kaldeng, bagbag. Adanggal, kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Tapadasak man mo ti ag-ahinte, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita. Ay ka, wala. Mayat ti ag-ahinte. Lulakit di talisto ka kag sapol iti ilakom. Gatang maroden ti ila ko Kaldeng ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti Kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta ngay lakay? Naikontak mo, dagitay lako. Awang magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpasturak. Kumutong adagi dya Kaldeng. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin ang lagi dyan. Anya? Kahit si daon amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isurusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no at gumatang. Ta mga no utaangan da. Awanan ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako kong dagiti Kaldeng ko. Ha? Ay nasaya Inkas da amin. Wayne, may sa tao tinanggatang. At da natubo 15,000, bakit?
Aya! Ay kat, nasaya at unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumporme. Agbiro kak bakit? Apay nga berbero kay tibaka bagbag barok. Pagberdyam. Sana na. Tarak nag. Ada mo yung alakaw? Mawamudyam mo. Padasim man timapan ija bagatan. Tamangan no dala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Kuna ko na dapay latay bakayo, nana. Talon sa dagitay bakayo itay. Wan, talo, nga mawanan, Pinartik ti may say di birthday. Hagasan man. Birthday lang. Ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan na. Tapno maramanak pa'y mati karne na. Kitay duangay. Inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may ti day di asawa. Anya? Anyan? Nagsosyal mo tag? Talaga kasta. Isungarod ngagtarakan katap na dapartam. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak idi iti gumatang nga mawamot. Isa pinartik idan na. At datay may sa tarakan ko dita nakapagod no kaya mo agatangan. Anya ataragan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. O na, kursunadam ti tarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan sabati pakpakang kaw. Mala, gatangit nga ron din iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Ah. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Nanginaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang day ta. Ngamuray na kutong day ta saan at akong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa'y lang day ta. Fresh. Sa nagkutong. Kuwan atan ako, Sem. Agday-dayet siguro, Ala, gatanga mo ni Tol Somel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, oray 5 milat na nga rudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, oray 3,000. Last price. Ala. Sige man langan. Alamaw, basta i-cash mo, Diyak kaya't ti utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta nagatang mong ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakaday ta. Naalak la iti 3,000. Mabalin ko nga ilako iti 7,000 day ta. Di ore 8,000. Mabaling. Ay, apagiso. Agpakasar di kumpare minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no awan pa'y nagatang da partinda. Ayaw na niya. Sige man. Inak ikontak tayo nagatang ko bakit? O niya. Magastamat lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy no, nagpintas lakay. Anya nga daytoy? Automate. Wine. Tapno saan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan. Agbilag kantulangan numalpas. Sana balay. Ta bastante mo tidanom tayo. Oy no, nagmayaten ngay. Hinaimbag man, tagimatang ka iti kastoy, lakay. Anya sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, no jak igatang. Ay, no kasta. Naganan siyam, ting gatang mo ditoy. Wan bakit? Ada man ang gatangag anwang. Dua anwang. Ilakok tumanan itinangin gina. At danto man maganan siya kaun. Anya ti kahit magatangan tanong sumaro no. Ay, nalakay, uray di ka pa'y lagumat-gatang. Urnungan takit ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw. Sikat ti makam mo. Bakit?
Oh, ikan kayo ti pagmirindayo nanang. Dua agasot day ta. Ah, ay, may taman pa nga ikan nagiti kwarta kanako. Wen, taramanan nyo mo ti ganansya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi iti kita mi ti daytaan nakaw. Medyo, nanang. Adda mo ta. May mayati ka sa trabaho, ta nanamnamay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Awalin na. Nataydan. Nagpudo mga amin tagtrabaho dya talong. Makaumakan, makabanog. Anya? Kat mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam nakaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo a Danilo. Aya, kano agi matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya. Ay, boy. Manute urnong tan. Umdas nga tan nga igatang tayo ti tricycle. Ah? Ne, kunak man no urnongen ta pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo service tan ah. Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan natin gumatang iti service. Ah, kabailak matanggal. Ure ahinti akla itinuang kas kada bakbaka. Kawan mo na. Awan mo mangibagpaka di mo kabailan ti gumatang iti service mo kanakan. Mayak di ah. Tadan service yaw. Apay. Amom ayat ag motor pagbag. Agpraktisa ka hanggan. Agsuro ak. Nalakan sa laang mit amasuro. Awan! Nalaka. Basta lagi din interesado ka. Nalaka laang. Kanakan. Bakit? Ilakok ti tricycle ta. Tagumatangak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo aya? Nangina mo ti purwens. Magurnungak ah. Mabitak lang makaurnong. Basta gagatak ngagbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kaslaganat ka amaadaan iti lugan. Umapal ka kina uncle mo anya. No ka ba ilan na? Di ka ba ilan tamay? Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kasta ka. Napipiya ka ni uncle mo tasigo dun nga adu ti kwartana. Ta bayagan nga ahente ti lugan dayjay. Inot tulad ta makaurnong ta Ikaganat nga agpaado iti kwarta. Kaanon to pa bumaknang tangay no kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay ayab diya kumpare ki diya balay da. Madama ti shot da. Rabiin, lakay. Di kan mapan. Arak tumula ti gagaraom ijay. Italaeng. Kan adda mapangko kita na lako anwang. Sige mapana kon. Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Da ka mo gaya may, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa'y. Anya day jay? Kalding may kanuwang jay agun unay. Wen, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak. Akin kukwa ka dagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duanwang ken talo kaldeng. Nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawara kay tinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaada mo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kwa. Ay na. Di mo naawatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to no bigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko no bigat. Ha?
Napintas ba't to'y nagatang yu alugan yu Rona? Kaano ang ginatang yu na ito'y? Di kalman, Uncle. Ilako ka din ni bagbag na ito'y. Ala, saan, Uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsusultin sa tika nakakiti panag-ahinti na. Ayan lang ay. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito. Rimwar manen, Uncle. Nagbirok, iti ilako na. Talaga nakasuraw nga ahinte ya sawang balasang ko. Maya magindi unaan nyo ko maapatarimahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak ken ni bagbag, Uncle, ngam di na mo't kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito, kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nakadaon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Ang alaang may tilugan ngin lakong lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng! Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, bus ko itibayin sa bakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagim. Ket bus mi ti bagbagimi Sige tarumara. Inkam agsapol iti maila ko alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo ako rata pare. Uwan pare. Napnag ka kitos to. Nambibit gayam abumak nang nukarnap ti ila ko. Wala, tasana na masapol tipunan. Agsaga na ka. Tagdamanan operasyon tayo, no Rabi. Uwan, Buseng. Saus. Ada ka no mo mapukpukaw anuang kan kaldeng iji amyanan. Balasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anuang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y lakano na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anuang kan dalawa kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan nangay. Mabitlang na nga. Hello, lakay. Rona, adaan ti si presento. Natiliw kami. Anya? Abay! Nagkarnap kami tilugan. Anya? Bakit? Jacket ti mabalod. Tulungan na ka makaruar dito. Gunggo na ma! Nagkunay namin na makikapangkay ti dadya ang grupo. Ahente kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Ngayon bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kada baka ken kalding. Ngam pinaybay amat. Sa bali ti sinarek mo. Dakdakan mo nga minti kita tilugan. Sikapay gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ijay lugar tayo. Lamon dasak bakit? Katuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka ngem ni. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso busy akton. Rona bakit? Pangasim ka siya. Di nakisuksukat kabayatan ti kada dito'y pagbaludan. Pangasim bakit? Sa kumalahang ti lalaki ti Biag mo Nagita ka ti pampanunutamon. Ti panunutam. No kasano ang makaruwar ka. Rudiang, kwarta man lakay. Inak gumatang iti na imas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso tiga tangak. Gumatang ka kaman nga ro diti pang pinapaitan maring. Kun gumatang ka niti abasto tayo ti makalawas.
Si kanti makamo no anyat gatangam ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga rod. Si kati matong pal rodiyang. Ante saleng. Mabalente umutang iti makan ito'y pakanam. Ay na, nasa papay apan nag-uutang ti kastoy nga oras, mareng. No kaya mau, agsublikan taw intun madamdama. Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga si Dan, ante. Ada, saan kami amay ipusan, itilako may amasida dito. Sige nga rod, ante. Ada pa nga rod papanak niya. Apag isunto no madamdama, basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Alala, agsublikan to intun madamdama, kaanakan. Uy, kakay. Kulayang man diya to buok ko. Ala, katno kakulkulay laang day tabuok mo. Awan pa'y makalawa sa napalabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan no madadal to buok ko, basol ko. Hangkamat nga pa basulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ro dito'y buok ko na. Kulayan manan man iti birdi. Padasak mamat data nga kulor. Anya? Ay, susaan na makain na to'y buok mo. Agsusukat ti kolornan. Kasimat. Dry launa yun to'y buok mo. Saan nga balen basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-lati. Sigurado ka. Ay, numauram to'y buok mo. Di nakpapabasulan ha. Un, danag mon aya. Sige na, kulaya mon. Ni, aduman ang tilakom nga daing ita Uncle Islaw. Ay, wain kalakan. Ta simbang patang iti order ko itayag sapa. Ay, kat. Adamanan nga rod ti mautang kon, Pautangan nakman, Uncle. Ay, kita na. Mangpili ka na ito utangam. Ay, yaman na, Uncle ko. 5 nga klase ti utangak niya. Mabalen. Sagdudua nga supot. Nakita na. Makamuka ka na kan. Nanang, buludak man di talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pang usarak. Sige na, buludak di biga uyon. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabit lang nga raw, anak ko. Deta, naiplastar ko na ito'y bigaw na ito'y dayang nga inutang ko kanya angkal ko. Kampay idi. Siyak tinang idayang kadagito'y. Saan nga madlaw ta sa wakdatan? Tanala ka nga mamat pati dayjay. Amin nga ibaga kat patian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawak nga ipapudot to inutang ko nga si Danme. Tapno kasla kalot-loto. Ngamnahan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Ni, adamutan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Wain, awan nakataktaga ka nagawin ba kay? Yan, nagpanglumot ng tilot-dutong ba kay? Wen lakay. Pinapaitan ti baka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga ron ba kay tanay? Makapabisin mo talot-lutuan. Maring ba kay? Awan mo't karga tayray. Kurak man no nakitsinda ka. Ay, inidap kon jarep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi ti pinaling kay mga. Tagi jay daman ni. Makitam dagi jay nakabigaw nga nakabitin ijaro bayan. Indayan kon dagi jay pinalingkek nga masida. Ay, kasta aya. Adi pasig adaeng ti sidsidaan tan bakal. Kat talaga nga kasta lakay. May mayate kasta tapno makatipid iti bil ti silaw. Pag ginanaan tapay mat ajeref ta. Nay, sa bali man ta kolor tabok mun maray. Hapay day ta,
Agsusuka mo ti kolor ti buhok maun. Nagmadimat nga men dyan na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lati. Ede, nakarkaro da ita grind nga yung kolor mau. Apaw, makasisirap. Madiaya, ante. Nagalas. Ay maya mo latay natural a kolor ti buhok Nangisay, kasjay. Saan mo bagay da ita? Kwarta man, Ruding. Inak makitsindya. Sikay, adaman ni pagatang ka. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw, napukaw mo iti martilyotan. Jak amo no dalang bulod. Jak malagip. Dahito iti igatang mo. Tay nangin at igatang mo tapno nakibker. Dahito mo iti pakitsindam. Ay, nayo naman dato'y pakitsindyak lakay. Ta ilakam kunti para next week. Alang nga ron. Atoy bakit? Anya, pabaliwan man ng tikulor ti buok mo, Maray. Wenta nagmadimat datoy. Hangko kanumat nga bagay. Pabaliwak langan iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsun ta buok mon. Naparigat mo na yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, numadadaal ti buok mo, siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo. Hangkamat nga pabasulan no madadaal datoy. Promise, uray na yung nakta ibayad ko. Ay, manjak, maring, urayan niya tibagbagam. No kayat mo, pang treatment lang yan, ti kabil ko di tabuok mo. Tapno, lumamuyot, kan sumilang. Ay, sige man nga ron tani. Nagsugpat ti buko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan na kat kukuanak niya kan agfood spa. Antid na. Umutang man iti si Danmi. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasigmut nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, Maray. Ay na, di balita nakabakbak ng kamango, ante. Share your blessing nga ron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kas kada kami nga awanan. Nang ron na kada kami nga kakabagyam. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na ken kaya. Mang tadmat ang ambasit is wildo na. Sige na, ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. Alang araw, mangpili kan iti alaam. Anyat alaam aya. Dua nga kwa. Dua nga order dita adobo kan. Dua nga order itabukal ti munggo. Nagi mas matalinutom amasidan maring. Wanatap no map nakalakay. Sige mangantan tani. Kapudpudutan na. Naimimas nga minti mangan no napudot kat. Yala, mangantang arutin pa kayo. Ano, nagimasan tayo bukol ti balatong. Dagon, tayo impagatang ko ang martilyo nga. At tamot lang, nakagatang ka. Ay ko Awan mat. Naibustil ako da nga martilyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga ron ti igatang mo kuma, ta syakton ti gumatang itong bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro diti lansa. Anya? Nay, apay nga ada ka, Maring. Di mo ko na, pasukatan man ng tikolor ti buhok mo. Haan. Anda ko malang ti damagak. Anya day tama rin. Kwa. Ay, ada mo nga agsimsim pa iti kiday. Kaya't ko mga papos ko lang dato ita nag-ingpis. Ay, kanado Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami di ti kasta. Kanjay agik sa extension iti kurimat-mat. Ada mom. Kabalan na nga rami din dagita. Ta, kastang haro ti trabaho di gayim ko. Ay, sige man nga rod kakay. Ay, nakay nga banda na jay.
Dita abanta ti pagnaam dita. Sa kanto agpakanawan. Kalpasan na agpakanigid ka. No ada makitam agasulinaan. Agpangato ka. Sa kanto manen agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mati kawak. Ay, Hangka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman langan. Mabiit lang nga rod. Taala ti cellphone ko. Hello, ante. Na. na. Mayat sa tial daw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, umay kan saki di agbaya din. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay kukit din na yun nandiyan utang ko, ante. Anya? Ni, kalot-loton sa jadubo nga si Dayo, Pautangan nakman uray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakana. Agbayad akto, ano agsweldo nila kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utangam kanyak. No di ka pa'y lagbayad When ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo, kan may sa order nga munggo, kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan la kahit tani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagado mataputahi ti sidaantan pa kayo. When atap no mabsog ka, agpanak ka nga mangan niya. Alang aron. Makadlawak bakay. Kasla umad-adumot ng tilot-lot tom aputahe. When atap no mabsog ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko ite. Kinaanos mo kanya? Angam nay. Nagpakulot kamat manan pa kahit. Unat lay di kalman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali? Tabagbagay ko. Akan apay takiday mo. Kasla pimuskaw. Kan oret ako rimat-mat mo. Kasla imatidog. Wen, pina-extensyon nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no. Hanak nga isukat. Kan uradan asawa kat hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay nabakit. Oray an nga pa'y tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka nga asawa. Basta. Baybayan na kiti kayat kong aramidan. Tapakaragsakak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan mareng. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumanayo nandiya utang ko. Ay na. Pasensya kan mareng ngamdi kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga main adi ka agluto iti sidaan yaw. Agluto ka tapno makatipid ka. Awampay ngamin kwartak nga pagpalengkek, ante. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, nagbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan kanakan. Sapay lakum tamawatan nak. Hello, Auntie Juliana. Nay, maray, umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wan, Auntie, taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay kawo na. Anya to tagam, napag-isaw. Ado pa iti masida. Wan nga rod, ado tinaka-display nga naluto. Wain. Talo ko mga putahe ti utang nga kante. Sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga lag iti pangitik autam kanakan. Wain, mabit lang. Thank you, Auntie. Apay, teko na da dyan nga, Auntie Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utangak. Nag-aduda nga mabalin nga pag-utangan. Adu ti Auntie nga, ada pa ka na.
Iso nga makautang aklad ta. Tatang, hang kayo nga rumwartad ta. Saan? Apay ay amatay. Ibatik man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulod da ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito nga may number ti balayo ti nang i-address ak iti parcel ko. Apay anito yung ay. Mapanog ka pala nga umay dito yung balay. Basta! Diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana nga min amo nga ada parcel ko. Ay, wan, anyat si tayo. Nakaparti akit pato itay. Ado pa'y madinabati ta dakal niya pinartay. Hinyadubo ako. Ay, mangtut kayo man ta, pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Ay, kalataba nga alan anak kao. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, ah? Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Bayat ti pan nakaluto na. Kastoy ti panagad adobo ni tatang kay. Ah, ay, uwan na. Uwan nga, Rod. Nadla ko matdata. Ala, mangantalata. Ay, wan, no, nagswildo kan kat itin mo man kanyak nga dagos di swildum. Tay nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Ragado, ba't ti simang pinaparcel mo, anak ka? Katlay, kurang din bati mabayad. Binayad ak pala na nagiti daduma. Ay, wan, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Rasuro ka 3,000 di kwarta kimbayad ka. Nagado, mga milyo in order mo. Anya nagijaya. Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukatak kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo itong tilakaw ka na kan. Kas makita mo. Awanan din naka-display si daan. Hindi pa ilaaldawan na boss. Ay, ka man padasan kundi antim nga idna. Mga no, adupay tila ko na si daan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay. Jakman amo, ante. Imot nga min dayjay nga ante idna. Ne, akin cellphone ni agrireng, ante. Ay, tay cellphone ko. Ang mga no tay ururayot nga awag daytan. Mabitla ang maring, What? Ay, sige lang, ante. Ay, kas ano nga tadato yan ngay? Sapay awanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ha, ne. At damat nakasupot nga masida ijay lamisaan. Agduduman sapay nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita iti lakoda. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Ngala, umuna ka namangan bakit tanay, nabsugak pa eh. Nagpamerienda kami, ti may sa katrabahoan may, kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro namangan. Nabsuga ka talaga. Ruding, agrihing ka man. Ruding. Apay ba kayo? Nagsakit uno na ititian ko. Mawalawa ko na agkapsutak. Anya, apa yan? Ang mga no, danay kontra akin mo. Itaray na kay ospital. Diyak kaya nga talaga. Agkapsutak nga pirmi. Sige. Mabit lang nga rin bakit? Maring, ada ka nung nakan mo dandani nakatayam. Ada ka nung paunig mo anapanglas. Anya? Anya ngay nga tadagi dyan nga kinan ko. Anya ngay tinagsakitan titian ko. Kunam mo itakalot-luto dagi dyan dasar mo itirabi eh. Ay
mga anuhan nga dagijay. Ada pa siguro sa balingan akan ko. Naimbag na oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan. Aday di balay da katuganga. Apay ka day? Ay, sikan, ti pangibagaan me, iti gagara me. Tadi na kami mula patpat yun, jay asawa, baraw. Ha? Ala, sumber kayo pa nga ron. Roding, adan samat ka no naggapoy ito'y balay nga duwa nga babakat kan may nga. Oin! Kau may dagsing singir iti nagado nga utang mo. Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam nagiti simsindata. Pinagmama at mula gayam ti sweldo. Ay, sorry Roding. Di bali ta agbalbaliwakon. Hankon nga ulitan dagijay. Talaga saanan. Tamani po nita, jakon ited ti sweldo ken ka.